kha mi pa te po kan oma ke ma ta na ni ve lo te point lo ti me the ma se na kina panu tin la ne nga nu pui te inferno te tan ve kan ni ti kha lo shau lo ngun to in lo ngai the ve thau ula ti kha kan ngen du bok chewani ti chuanin mei che sel na kan dia hianin athu pui te karon siama mei che sel na ama hun sil tu ni tin karon siama asan chu mei che sel na hian ama hun a future a career te ani tum te chung ko adin tur te le amai na adu dana anu na man tur zong zong hi a effect vek wangin mei che sel na hi apoi mu em a ti chuan National Women's Health Week 2026 theme chu prevention innovation impact yan ya chu mi chu a treatment a in kan ngai poi mo zo chu a inven na lampang chuan thil thar ke mani na acha kan huang va bo te chu chuan ke mani a impact ra cha a chwana turata na poi mo khani a chu mi chu alo ni ta a ti chuanin kum sang ni som ni paruka chuanin mei chi sel na kan ti hianin physical symptoms kan tia taksa anat na chau khani to lawa mei che sel na hianin aken te chuan ril ru sel na te atel to a hormones sel na te thinlung sel na te avain full picture kha ani to ni chuwangin in taksa dam lo ringot khan sel lo ni lo abang zong zong taksa ril ru tharau zong zong kha atel vekani chuanin data ina anzir chian na chuan mei chia te hi mo mi pa ti a hianin kandam rei zo kani ma se kandam hun chung hi mi pa ti a in nat na te tor na te chau na te hian hun kan mang tam zo kan tia chu enge chan kan ti chuanin meisa te chu hei midang mani aya midang ngai poimo chung ko po meisa te chuan mo phuna te kan lo ngai to kan lo nga ta kha bang han ke mani aya midang kan lo ngai poimo chuwangin aman mo thak le ne nakina kan ti chin wanga ni ma sengin inven na hi aman mo thak ani shisel na hi nat na nei lo chau ani em ti kha lo in zo ila shisel na hi nat na tel lo chau ni lovin shisel na chuan khami kan nat na wanga chan pui kan dil she lawa kan pan du na te support kan pek she lo na te zong zong kha hemi shisel na hianin atel ve kan ti kha kan soi do a adotlia chuanin mei che sel na hi zin kong ani mo mei chia te hianin hianin mei che sel na kan ti hianin kan period chau te mo naw kan nei te thi kan thi hul te chau hi ni lovin mei che sel na kan ti hei zin kong ang hian akalani chu hei ta han slide thi lo en ula chu mi zin kong a chuanin khoi stage a hian ngei nom ama saber hi aniang tro teenager kan ti kum som pathuma janga kum som pakwa hun laya kan zin kong ma sabera chuan engi om kan ti chuan menstruation thi te kan lo nei chana chan thi te kan lo ne a helai muna local me cha te poi in ni karinga ti chuanin thi me chaina thi kan lo ne wa khanin thi sen kan lo lo chu chuanin anemia kan nei thena chance te lo sanga ti chuanin kan skula kan test te kan sirlai awang te tin tlero lai chuan taksa lo changa mi min mu dan te kan lo care ti khanin engenge mo inchunga kan responsibility sang awang khan mental stress te alo matin PCOS mo polycystic ovarian syndrome tina nakina kan la soizawanga hemi te po hi kum som panga tlin po khana nei theta heng hi teenager kan ni kan tlero lai khana lo om theta chuan adotlia chuanin apani na chuan kum som ni changa kum som thum kan lo ting sawa fertility hun mo naw te kan lo nei theya tin hemi hun a hian cervical cancer ne na chan se lo oma sexually transmitted disease mo mi pan mei chana man kan film khur lo chuanin sexually transmitted disease nei thena te lo nia college life te kan na zon na thila wang te le responsibility sang wang han stress khala le theni ti chuan akal zela kumsomli changa kumsomnga kan lo ni chuanin thi hul tura lo in chana perimenopause kan ti hun te lo oma tin kan hute shisel na tengai poi mo lo nga ya breast cancer ne na chance te alo sanga tin diabetes kan ti te lung chalo he hi mi pa aya me chia thina tamtu ani ta ni chuan kumsom lu kan lo kai chuanin osteoporosis kan ti enge kan ru chaklo te alzheimer me chia tambik ta ovarian cancer te khalo umta ni chuanin
kum heta kan huang hian kum som panga kan nia kan du than na hian kum som nga ini huna isisel na din huna shil thei mo kum som panga inia anemia wanga I chau chuan class I concentrate thelo nga I future ti cha ang mo kum som hia cervical cancer test vaccine te ilak lo chuan nikina kum som li thin huna cancer na nei ve thei kum som thumi thin huna osteoporosis iru chakna lampang I ngai poimo lo chuan enge thleng thei nakina ru tliak ten kum som nuk itli huna thei chu wangin shisel na hi chapter pakhat ani lo shisel na hi lekha bupum ania chuan chumia aziak tu chu nangmani kha inni mo in shisel na jinkong ziak tu kha nangmai ni nia engtin nge in zia don in lekha bu zia kha lo toilu tukbi ka nge o chuan adotlia kan kalyang chuanin shisel na kan ti khanin jinkong kan tia chu kan jinkong a chuanin road block khalo ve thei ta kan shisel na jinkong tuang te ka kal tu thei tur kha road block pathum hi kan zir don ani chu chuanin kan shisel na jinkong hi alo ti toin alo ti bu bo ve shin ta India's big 3 silent killers for women hey English in kan ja do khena chan chu silent killer ania ngoi renga kan sha si lo min that tu ania enge tinge silent killer kan ti na chan chu kan soi chwa lo wangin ngoi renga kan lo tora wanga thina thei kha ni ta kan ven the ani wanga ni mo ama sebera chuan anemia kan ti chuan in thi sen ta cham ne kina kan la soi je langa Andhra Pradesh anzir chana chuanin meichia tle rol nang mani ang ruali mo Pahni zela pakhatian enimian lo ne ni chuara thak tiro chu wangin tilai mu local committee pathuma han pakhati enemia in nei mei thei ane na chance omani chu wang chuanin ma se chu enemia chu haute inven na enge kan ti chuan iron folic acid tablets mo cartinin e yang kha in school an sem to em mei cha de kha in a to em school health ta khanin uncle kwal china khatianga khan in lo am o ka shelawa khang kha I lo thamya lo turani mo cartin in lo anga chu mi pialama iron tamna chacha kha ei khani me a simple tu kani ma se silent killer ani thau kan ngai tha wangin adotlia chuanin cervical cancer he thil hi athin rim thlau tu ka asan chu cancer dangte anglo takin hi chu a invent thei sia ma seng kan shat lo na wang le kan ngei tha na wangin kan nu tam tak kan far nu te kan u na nu tam takin tu nan thi pui me kani mo achan chu churmol cancer kan ti khani ta he hi chu cancer chen ka te hi chu pum cancer te po antinan zuk le hmam tilawe mo thei pato ba invent pon cancer anei the ka tiang kha ma se cervical cancer hi chu a invent the ni mo chu HPV vaccine lak le HPV test ti mangten screening nei khanin kumsom ni tlin nuwa khanin pap smear test ti te khanin a invena mu chuang ma theya khamina hang kan veng the ma se kan ngei tha awangin silent killer kan chua ta ni chuan adotlia chuan mental load mental stress rirurit phur kan ti khani ta hemi hianin min chumyom ja chu dam angalan lan tlat tum ka cha e titlat si khan ke mania mo phurna tam si khanin I ma se pon lama langa cha angalan tlat tum si ma seng mu the si lower rit phur rit dau kan nei khani ta chumi awan chuanin survival mo ta kan oma kan riru amang veka kan thina chia kan mu chalawa chen khat kan mu wa ka chu yang de chuanin lo om ve ni chuanin in riru stress na sat tuk wang lo ni thei ma se ka aven thei ve enge kan ti chuan kan soi chua kang hai san na kan neya kan riru ha cha kan chante mo kan chung de kan silang chuan ha da mangai te ro lai chuanin kan thang na sa ti tur tam takala oma zana darkar sari changa darkar ya tal mutur chuan support kan ma mo chuan hospital a clinical psychologist ten oma khatiang ha kan ban she tur ani lo ni ti chuan silent killer hi ending e kan break ang kan ti chuan kan soi chua kanga kan ti tur hemi ang aven hi kan ngai poi mo chuan he silent killer hi kan break thei don ani ti chuan adotlia chuan menstruation the first vital signs hey hi menstruation kan ti chuan kan sianga mechia ten thi kan nei hi lo ni ta ni chu doctor te hian vital signs pali poi mo do an ngai poi mo do oma chu pulse rate mo kan lung phu te thatle thatlo te breathing kan thok thatle thatlo te
chuan blood pressure kan BP te mo chuan kan temperature ki vital signs poi mo do kha pali om dani meichia ti a chuan kan belang chu menstruation mo thi kan nei hi ni dani chu manlai chuan an soi zak thin ta kan hun lai pon kan u te khani engma I teaching ang kha kan dong lo ka via ten tia enge vi chu kan tia anakina itunga nga ise ve me ang te min tia khatiang khan ma se voina local te chu in van nei lu menstruation hi chungchang te zirtina te indong to a hemi menstruation kan ti hi kan tan chuan me che tan chuan vital signs poi mo lu tuk me nia a chan chu kan dam hun chung me cha te kan dam hun chung pum som li chung hian he thil hi kan taksana bet ve tlat akal ve tlat chu menstruation chuan in thi kan nei na wang chuan in kan period kan nun kan sakna te zong te ithisen tlak sam lo te kan nun shim hi a effect ve kan ni chu wang chuan apoi mo kan soi nge ngai ani ti chuan in enge pa ngai lo ti kha kan soyanga period hi ni thuma changa ni sari ni chuan in apa ngaya tin darkar som ni pali chungin patch hi pani achanga paru kan thlak chuan in a normal chuan taina ve do mo chaw ve do ani pon a normal khatiangan in lo ne ni pon a normal vek enge red flag lo om the kan ti chuan in ni sari aya rei in lo period ani chuan in a normal lo chuan in patch darkar khata changa darkar ni dana thlak zel lo ngai a lo leak zel ani chuan kha a normal lawa chuan annalu tu ka wang khanin school te po chol hial te in lo ne ni chuan a normal lawani chutiang in lo omani chuan doctor den 2 weeks rule an ti hi in mangang chungi chu enge om ja kan ti chuan kar ni chungin heng thine te in nalu tuk te hetiang zong hi alo om char ni chuan kar ni thin to chuan doctor in panang google ron lo tur chan te ron lo tur chenom te khatianga ron lo tur ania doctor in pan halang ti chuan in achan chu period hi thil normal ania ma sengin period ina aken tel torna na salu tuki chu a normal lo khatianga om chuan in doctor pan turani ti chuan in tlei rol te a hian an zir chiana chuan za asom rup pakhat point pariat ti hian na lo period boy na hi an neya chu zinga za asom kwa de chuan in annalu tukan ti ni mo chuan za asom thum vel te po hi school chol pha hial te pon om ve ni chuwan chuan in period kha alo na ni pon nang mani chau point ni lo data ina chu da chuan tamzo khan na nei ve ti ka sha tur ni chuwang chuan in thil za thla ka ni lawa ti chuan in hemi period menstruation kan soi lai me kyan menstrual hygiene tem kan soyanga pet sidar karli ayari man lo tur chuan in ni khata period lai pe chuan in period lai lo pon ni tin in bwal turania ki kor te thak zia turani ni khata voi ni te ti chuan in ki kor te a cotton a the sham chuan man tur chuan in kan silfa in anung lama changa hui thla lo turnia amalama changin anung lama tyang kan silang khatiang khan khatiang te kha poi mo veta ti chuan in hecha ti hanin kan ser hi sabon rim tuite mo he intimate was ta sil te hi angai lo tuye in sil khana to achan chu kan sera hian bacteria chachi om vea khan na shik local te kha alo do ve char sera khang zong so in sil 5 vek chuan zun kong chalaute khatiang dat na sang kha in kai the chuwan chuan film kultur nia chuan emergency kit nei tur terol tuna in ni to chuan in sha tur chu sikula tin local in period thu the kha wang khanin sarang duma emo saranga pets panile ki korte pakhat le tissue pakhatin danga in be kain akrengang chuchunang mani in phangchang kai thut kher lawani pon in shantin an phangchang kai thei kha in sudonia ti chuanin kan pets te tuam turania bollo bom a chin nei lawa pe lo tur bollo bom chin nei nge a pe tur ani lo chuanin uiten an lo pudar chuanin mo amoi don lo ni chu chuan adot lia kan kal leang anemia kan soita enichina anemia kan soi enge anemia kan ti chuan thisen a hian red blood cells mo thisen boruak chakeng tu hiom ta chu chuan kan tak samun sanga te kan thua ka te tikhan boruak ka kenga boruak chuan chakna kenga boruak chumi red blood cells atlem chuan kan
borua kha alo pechuak klema chu chuanin chakna lo klema kan lo chaw ta thina ni mo na tinge chawreng kan lo ti khan I chawreng chan kha kisani tlak chamwang lo ni chu mo chuanin anemia kan ti hinga tinge nang mani ang tle rol rol te singa hianin atam em kan ti chuanin mecha tle rol ten nge tinge anemia kan nei ol sambi kan dina chan chu ama sebera chuanin thatin kan period mo thatin kan period tisen kan lo char chuanin kan tle rol lai chuan kan lo changa kan taksa lo changa kha khan kan iron mamo kha lo sanga chuwang chuanin kha wang khanin anemia nei na chance kha lo omta adotlia chuan kan ele inte kan uluk lawa zinkar zin cho te skip te kan jinga cho chaya megi ei vak te mo hosteler ho te pe chu chan ka chu ol sam do megi han sia me te cho cha ei lawa khatyanga kan ti fo chuanin anemia nei na chance sang bi kani ti chuanin asai thi han enula hemi a cycle thai hian enula kan period alo tam chuan thatin kan tisen lo alo tama chuan kan iron alo la heka iron taksa iron alo tlem zela chuan anemia kan lo neya and HB alo nyama chuan adotlia chuan kan chawa tlasa kan concentrate thelo thil kan ti thelawa riru kan pe thelawa chuan enge ngong kan grade se kan enge kan ni turang te ni kan ni thelo pha chuan period kan neya alo zwal zela cycle chun zoma athanga anemia thanga kan luta ni chu chuanin ma seng thulom do me chu he anemia hi ol samte in kan ti re the ni mo chuan heta han hi mi zo han kan soyanga ti chuan anemia chu chawna thlen tu kan tia tlerol tia atama ma seng anemia ti kan ne thei engin ye kan ne thei kan ti chuan I cho thlengin ne thei mo enge I cho thlenga I tiang iron tamna hi atam ma hei thlai sing kan ti ang chi hawa te lettuce kan ti te hetiang ang chi hawa hana tamatin be lampang sia te tama tin sathina te artuya te bokbon te balha te bal kan ti ate mo khatyang te abei kan siam te khatyang kan tlak anga te kanin iron atam ta khatyang kha atam thiang ber kan lo e anga ti chuanin kan thil thum kan ei chi te pho kan lo thla dang lam se tanga chini aya khan kurte te kan lo te anga kurte ya te kanin enge iron kha lo tam ta ni chu ti chuanin thil poi mo do me chu iron hianin chian chada ume nei ni chumo chu vitamin C hi ni ta ni chu iron le vitamin C kan combine hianin kan taksa a hip lut chabi gani chu wangin baiten lo siama chuan thil dangin lo be te in lo chuma chuan tomato han thakula tomato vitamin C tama tikhan a in mix a in lo e khan taksa a let thumin a hip jak bi kan isu ti chuanin cho e khama te khanin nimbu ti han ei ula ser thum te kol thei te chuanin sunlu te khatyanga in ei khanin iron kha le vitamin C kha in puitonin taksa na satakina lo hi blue chatani ti chuan ma se in kan ti thil thalo do me kha kan ti chin ta chumi chu kan cho kan ei zo ve le thingpui sa te kan lo ina chen chuan coffee te thingpui te kan lo ina chuan khatyang te kha chalawa cho kan ei zo ve le darkar khat nga tur ani mo chuan iron hi a tablets kan lo ei ni chuan calcium ne han ei rual mi lo tur ne an pani han anin swala an na tho tur thok thelawa chu wangin iron che khama iron supplement kan ei chuan iron kan ei changa darkar khat nuwa calcium kan ei ang khatyang khan kan ei le in kha kan film khurangai ni chu chuanin cho e kham fe le a khanin thingpui te in lovin tui chau te in la apoi lo zo kani chuan hi ka soi nge duwa chan chu sikhar ei zong khapan pharu han ti la chu in phuna sa om ka tia in tam don ti ka sha ma sengin hi ka soi nge nga ya a chan chu hemi hi thil ei zo ve le sikhar e kha tui bi kan ti thina a chan chu thil han ei zo ve le a ka tui lo vel taka sikhar han ei vel kha a tui an tia kha tak kha a chalo da ni chu endinan iron tam na chu thain lo e in ei zo che a sikhar in han tiribora chanin sikhar khanin iron taksa hi blut tur kha lo dang ta de a chan
chit cho cha po ei ula sikar khanin alo dang ve kan ni chu sikar kher lo po kuwa po ni thawa ma se nang mani ang rola chan sikar kha ana sata wangin atama wangin hei chu athalo shim shim a that lo na tam chu tam tak chu o ma kha chu ke chu ka soi ve don lawa hemi bi ka hian chu kan bel cha du ani chu ti chuan eile in lamte anemia te period te thine te kan soi to adot le a chuan ri ru se na hi poimo mental health le mental load ri ru rit phur kan tiang chu mi zo tong chuan mo hemi hi apoimo lut tuka a chan chu kan taksa a hri sel ringot thiang kan ri ru hri sel lo chuan afam kim thei lo ni chu mo meichia te meichi hri sel na kan soi chu wangin meichia kha kan focus lo thei lo wa meichia chu tleirolin in ni lai khan ei in period in chana tro in period lo in chana period na in ne ya sikula nge test la oma in zir la ya te enge moti tu te la oma chu chan stress pe chawa in lo ho a in nu ten he hi lo tro mami he hi lo tro antia ti khan thlero lai pe chan in mo kan taksa danglam na oma psychological change sang ala oma mi ten thelo min tilawang ti hla ren renga body image boina ang ti khala om ve chinta khatiang alo om che khanin mei cha khan stress na sa tam china chumi a chuanin ma se pon na ma changa lan du sin khami rit phur kha rit lu tuka to ba chuan kan burnout ta kan survival mode kan lo oma kan ru lo ha class a kan concentrate theilawa kan cho te kan e cha theilawa khatiang alo om khanin invent the ni ol samte in I om dan kha ngoi pui su iriru om iriru hana kha isoi chwa kang I chan te bula te mo zirtir tu te bula ponyang chuanin chol hadam la mut thatangai khatiang khan mo khatiang haute khanin me hem iriru rit puri kan lo invent the ni chu ole tuna chuanin adot lia kan kal lenga scooty te kan nei chuanin servicing te thatin te tingai shinda mishing po kan lo upat zel chuanin kan taksa kha servicing ti te ngaya endik ve te ngai ve shini mo khatiang che khanin kumsom ni kan thin nu hianin kan sha tur poimo do chu heng test pali poimo do hi kan sha tangai ni chu ama severa chuanin prep test le HPV test ni china ka soi do chur mo cancer kan ti kha hei hi kum thuma changa kum nga dana tal nei the kan tuma kum som ni kan thin nuwa mo achan chu kha khanin cervical cancer kan ti chur mo cancer ka aveng ani Mizoram ma pe chuan high school a HPV vaccine la to ino memban par them tuna an sema tuna an lak me kha a private la don chuan sang manane o invan nei ja chu kan hun lai no om ve lo shim shim khang kha tuna chuan government housing a kum som pali ve rual ho khan an la ta tuna khan invan nei to pa khami kha in lo in ven lok chuan nakina kum som lin thin huna cervical cancer la ka veng don zeuni chuan ka soi hun hi atam lu tuk to la chuan sexually transmitted disease in nun film kur lawa 16 mang me ni chuan STD sexually transmitted disease in le na chance oma nakina chung kwa indin huna fane problem te a sing the hian chu wangin STD te se hi ti tur mo kumsom ni tlin to chuan kumsom diabetes le HbA1c kan te chu zunthum te sanita hei kumsom panga po me chatle ro la han PCOS kan dia polycystic ovarian syndrome hei chumi om ja chu kan chinung insiam tur ek te ro te mature tur lo pui thling tur aya khanin engi artui te ro te kan ti kha tam dau kha policies mo pakhat ai tam kha lo om khoma kha khanin period thei si lo khan min siama ni thlathum thlali ten period thei lawa chuan an taksa khanin an taksari na te lo punga chuanin an taksa multe lo chawa stress te lo siama khatiang avain kan soivek man to lawa chumi a om na chan chu taksa a thum kan ena salu tu ka wang khan insulin lo in siam pak khanin PCOS mo kan hormones kha lo ti buai ta ni chu khami wang khanin te rola jun thuma tam to akhang te ka intest ve thau tur puitling chawin jun thuma nei to lo ti na ni chu chon breast self examination kan mu te kha mani kan in check thei mo kan period zo changa
ani nga na vela kan bunga kan kutle lam tiang kan danga ti han kan tapanga bokbon ang daw alian a chuan anu dawa kan in check lenga alo thangem kan enanga in lau thonga lau thona lo mani chuan doctor in kalang hemi hi heng test pali te hi in exam dona calendar in siamang che khang calendar in lo da don ya o chuanin atopera chuanin enge ka ti ve tur voina khan period chungchang ni kan soya anemia chungchang ni kan soya mental health thlengin kan cover veka chumia chuanin enge kan ti ve tur voina ishi selna khanin nakina I degree tu kha ashil anemia inaya inga itha in kol lo chuanin lekhai zir thathe lowanga I chawanga chu chuan I grade sati chang chuanin chu chuan ati chawang che I period na lu tu ka wanga class chul pa khanin effect nei don PCOS kha ilo neya en kol lo ni chuanin boina athleng don khang sang sanga khan I TV turi nei ni china kan soi cheu to ama sebera chuanin thil ka request du chewa test pakhat ni china han test pakhat kan bukang mo khoi test bernge ka shilo diabetes nge eng test nge khalo buk verau chuan iron rich food kan ti iron tamna cho cha khalo nge ven ula in cho thlenga lo da ve ula mo chuan in ri ru sel na khalo ngai poi mo ro tin in period ni chin khang ka soi me chu tlerol te phone in nei lo pon period tracker hi omta apps hi oma phone in nei lo pon in nu le pa te chang khanin apps khanei ula me cha chuan in kan period thlatin bi kha sha chian tur ti chuan kan lo in ven the nan mo World Ovarian Cancer Day 2026 theme chuan no women's left behind atia chumi zinga chuan kan televe tu mei chama mei turani lo he tilaya anemia nei mei cha kha mei thiang lo he tilaya period da wangana mei cha kha a mei thei lo chung chuan tilai hun lo kal khom mei cha te po hi kan mei don lo kan fa in kan televe kani chu wang chuanin kan shisel na voina kan shisel na kan ngei poi mo hian nakina kan future a kan ni tur ang kan ni tumte kan family kan kan chung ko din tur te kan ni turang kan ni thele thelo kha shilvek chu wangin kan shisel na kha kan lo ngai poi mo don ya kalome